Europsko nogometno prvenstvo koje se održava u Poljskoj i Ukrajini skrenulo je pažnju na poslovne mogućnosti u tim zemljama. Poljska i Ukrajina u lipnju postaju sportsko i medijsko središte Europe. Predstavnici poljskog gospodarstva pozvali su hrvatske poduzetnike na europsko prvenstvo i predstavili im mogućnosti ulaganja u energetiku, biotehnologiju, farmaceutiku, građevinarstvo i druge rastuće sektore. Nakon dovršenja velikih stadiona za euro, Poljska planira i gradnju malih sportskich objekata te zgrada javne namjene. Tutaj dla nas priorytetem budowa małych obiektów sportowych, tak zwanych orlików. Jest to program rządowy i orliki powstają praktycznie w każdej z dzielnic Krakowa. Tych dzielnic mamy w Krakowie 18, czyli tych orlików powstanie prawdopodobnie około 40. Te obiekty pozwolą młodzieży na spędzanie sportowo czasu. Obiekty te są ogólnie dostępne. Poljska ekonomija je zbog tržišta od 38 milijuna stanovnika otporna na financijsku krizu. Odlično se koriste europski fondovi i BDP raste po stabilnoj stopi od 4%. Prošle godine je hrvatski izvoz u tu zemlju porastao 4,8%. Tvrtke koje žele sudjelovati u projektima u Poljskoj odnedavno imaju adresu s koje mogu krenuti na to tržište. Tutaj jesteśmy otwarci, właśnie po to powołaliśmy Polsko-Chorwacką Izbę Przemysłowo-Handlową, aby kojarzyć polskie firmy z firmami chorwackimi, ponieważ mamy bardzo dużo zapytań. Jest takie oczekiwanie w Polsce. Chorwacja cieszy się ogromną sympatią. Jest to kraj dla nas bardzo przyjazny. My bardzo też przyjaźnimy się. Ogromną tutaj rolę także spełniają takie stosunki personalne, ponieważ spotykamy się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony ambasady w Warszawie, a szczególnie jego ekscelencji pana Ivana Del Vecchio, ambasadora. Uspješne hrvatske tvrtke mogu iskoristiti europsko prvenstvo i da počaste svoje poslovne partnere te ih odvedu na utakmice koje će hrvatska nogometna reprezentacija igrati u Gdańsku i Poznanju. Za organiziranje takvih gostovanja zadužena je poljska podružnica UEFA. Kompanijama se nude razne varijante zakupa prostora u svečanim ložama na stadionima uz ugostiteljske usluge prema izboru klijenta. Yes, there is. So far, we've started having interest after the draw, after December, when we found out where the Croatian team will play, and we did have an increase in interest from Croatia. We did sell some packages already, which of course I cannot reveal the details of. I cannot reveal the details of the clients, but we do have already Croatian clients, and we are still pursuing it. And as you know, we have now the Poznan and Gdańsk venues, which are confirmed, the dates which are confirmed, and the products, the packages which are confirmed. So we are now intensifying this offer in Croatia. Organizatori planiraju da se VIP gostima iz inozemstva na stadionima ponudi vrhunska hrana i piće iz njihovih zemalja. To je prilika i za proizvođače tih roba iz Hrvatske. We will have during the matches of, for example, the Croatian team, we foresee to have Croatian food and some flavors of Croatia. So of course, if there are companies interested in doing business during Euro, UEFA can direct them to the supplier, who is responsible for the tender process, for all the contracting of the suppliers. So they can contact UEFA, and we will be happy to direct them to this supplier. Organizatori su za goste iz inozemstva rezervirali i mjesta u hotelima. Predstavnici Poljsko-Hrvatske komore pozvali su hrvatske tvrtke da posjete europsko prvenstvo. Informiraju se o poslovnim mogućnostima i uvjere se da je u Poljskoj moguće poslovati kao kod svoje kuće.